गोवा दूत दिसाळ्यान घडोवन हाडिल्ल्या कौन बनेगा मुख्यमंत्री सर्तींतल्या जैतिवंतांक इनामां भेटोवपाचो सुवाळो शुक्रारा गोवा दूताच्या कचेरींत जालो. उद्देग मंत्री महादेव नायक आनी परवरेच्या एन इन्स्टिट्यूट ऑफ कॅटरिंगाचो चेअरमॅन आनंदराव नागवेकरान जैतिवंतांक इनामां भेटयलीं. गोवा दूत आमचं प्रोटेक्शन आम्हाला प्रोटेक्शन देऊ शकतो म्हणून आपण गोवा दूत आमच्या शिरोड्याच्या घराघरात पोहोचण्याचा प्रयत्न केला. मग त्याच्यात स्वार्थ आहे आणि परमार्थ पण आहे, दोन्ही गोष्टी आहेत. परंतु आपल्याला काहीतरी चांगल्या गोष्टी, चांगलं वाचन आपल्या मतदारसंघातल्या लोकांना मिळावं ह्या हेतून प्रेरित होऊन आपण गोवा दूत आपल्या मतदारसंघात घरोघरी पोहोचला आहे. मनोहर पर्रीकर जे काही बोलतात ते खरे करून दाखवतात, ते सगळं जगजाहीर आहे. आणि मनोहर पर्रीकरांना सांगितलं होतं की मी आल्याबरोबर पेट्रोल 11 रुपयांनी स्वस्त होणार म्हणून ते बरोबर ताबडतोब त्याची अंमलबजावणी झाली. बांदोडकर स्टेडियमाच्या ग्राउंडार गोल्ड कप फुटबॉल सर्तीक शेनवारा सुरवात जाली. उक्तावण महापौर वैदेही नायकान केलें. फुटबॉल मॅचीक अजून सुरवात जाल्ली नासली तरी टायब्रेकर सर्त उक्तावणा उपरांत जाली. बांदोडकर स्टेडियम परत बांदचो आनी फुटबॉल राज्याचो अधिकृत खेळ केल्ल्यान पणजी स्पोर्ट्स फेस्टिवल समितीन ह्यो सर्ती आनी हेर कार्यावळी दवरल्यात. 29 तारखेमेरेन ह्यो सर्ती चलतल्यो. म्हज्यो एज अ मेयर आनी पर्सनलूय ह्या टुर्नामेंटा फुटबॉल टुर्नामेंटा खातीर बेस्ट विशेस आनी हो ग्रावंड बेगीन हें जावचो अशी वीस म्हजी. Just had the inaugural of our Panjim Gold Cup Football Festival Championship, and we were planning to have the inaugural game today on this ground, but unfortunately this ground could not get ready for the game, so we decided to shift the inaugural game tomorrow, that is at the Dr. Remigio Pinto ground at Taligaon, and we will have the football fun festival on the 27th at this place, which will go on up to the 29th, and we are going to have a lot of other games. I mean, this ground may not be ready for full length football, but we can have tie breakers here, we will have futsal here, we will have entertainment, music, we will have a lot of other activities happening here. We'll get him on the 27th definitely. No, 27th we'll get him. Inaugural of the festival. We'll get him formally. तुमकां ह्यो खबरो चुकल्या आसत जाल्यार आमच्या www.prudentmedia.in वेबसायट वा ट्विटर अकाउंट प्रुडंट गोवा वा www.facebook.com/prudentmedia ह्या फेसबूक अकाउंटाचेरूय पळोवंक मेळटल्यो. इतल्यान खबरां चित्रां हांगाच सोंपता. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. नमस्कार.